buwanyuma yo kumarira kucondoza amikinjano etwire omukatare ka makansinga aho murembo rwambara cyekubikwatirine nabumbeka abebembeze ba City Council yambarara bacomu ngwabashubuzi bafuruke akatare katandikwe kombekwa atari kachirwa nkombekwa akuba no it is the reason byo nshonga habwenshi abantu abo twabahira umwanyo kandi nka council tukagaruka twabaha plan twaje approvinga so ipenga council already twabaherize go ahead kugira ngo bombeka akatare nkaka makansingi akatare nkaka kijungu nyamtiyobora akatare akakoba roundabout aho akatara kandi akarugazi akatara kandi ekikona ko twaguze nitaka aho ari nyaka yejo aho tuguzira itaka ahaka biharwe tukagura itaka mwe hate kikuzebera akatare akamakansingi ukombe konje bakiriki sitaheri kutora na wale wa status yakatara ko kalimu buzima no kirebera kimwe ngashimira ni kombekwa bakatero facilities munji nangwa kombekwa kali nakanyina abarafuruke okujja City Council yabatunjira ibaraze tuna options zinkishatu aho habashubiza bombekire tuna kandi katale biharwe tuna kandi katale ka government kamukozi titukaburabura mutisha kubona hito atabantu bitu so manyogwe ejo mwaza cyabiona no murufa abantu abarumutu barikwenda gushishura mishoro umuntu bakayita endemi tubakushishura mishoro kunsinduka y'abana bakuza gushishura mishoro tubakuhereza tubakwenda icya kabiri tubakushishura sente za kasasu wakomunda no shamba umanyogwe n'undi mununga akatare akarukuza kombekwa nikaza kuba kari hansi y'abashubuza bashize mu kwegitiro mu kibina cyambara Makansing Landlords Association twakirira bamwe abicyakwataho anshongezi abari kupanza aba tabakunda gamba nitwe bitubo abambara Makansing Landlords Association basima council avukuchomuko itwe nkambara Makansing Market Landlords Association sima munonga mbara City Council abo kureba ngo burira umuranga gwitu ko kwenda kombeka katare akomurembe akutweta ngo ni modern market agati ya City yambarara ha Makansing Street amwe na Victor Bwana Street akatare kakuza kombekwa abambara Makansing Landlords Association nako kumaraho billion makumyana kujaba handeko batekatekire kombekera omyaka 3 yonka nkaba landlords bambara Makansing Market Landlords Association twetegwire kandi twetekatekire icyo kubanza kwatanisa na ba tenants abo ku rugo rw'urukwiza kutujoiningo mu kataraka kasya ka temporary Abwa TV West ndisenyomo Gideon aho mrimbar